Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat nginyapai mentasya ki Khubor naga Jylla. Kinoyalam jangka BJP Meghalaya State Unit hakat Pratrik Naiwieng arajar posau kelet banyak kendu ki samla pulih ke skol bak nehu ki bidang yai beteng ban pelong ki jinga ki syat tangan mentala kat saus ngi kenti bandawa Hirshuki Vice Chancellor Professor PS Shukla. Ketanat pulih putih jangka Sarkar Jylla hakat Pratrik Naiwieng arajar posau kelakot lang yakinoyalam jaganengkai School SSA bekintop yakin Meghalaya SSA School Association Ko Meghalaya SSA School Teachers Association bekintop ru yakin Meghalaya Food Teachers Association banyathiriatai halokimat jingdawa bagila terwa hakmat ke Sarkar. Kinoyalam jang kinohikai Food Teacher kibidan hapo ke Syatri jangko All Meghalaya Food Teacher Association hakat Pratrik Naiwieng arajar posau kila terwa hakmat ke Sarkar Jylla ban pins kemno ekam hikai school ke jongki bat haka juga poru bagajing siu tulop ke debenlong ke mari ringkat beginin kai school SSA namar bagi trehi ya ke juga kam haka juhi ke school. Kinoyalam jaga mulai tahun dorbar belalam khmat du presiden bahir lambok war kelet jengok biang hagasian ke baar yaki samla pule jaga skol bak ni hu kila penlong yaki jing syak tangan mentala khat saus ngi kenti bandawa Hirshuki Vice Chancellor Professor PS Shukla. Menteri Rangba ke Jylla ukon rak ke sangma ula play Pyrthei ke Shillong Literary Festival ke balai sngi kata naduk ke kat Pratrik haduk kat Pratrik Naiwieng araja arposau. Kini gede ke festival ke belas dang ningkong house nam araja arpoway bat menta kini ke sien ke basau bela penlong ya kini kata masa jangan thok katar ha kini ke Jylla. Ke National People's Party ke laweng no ke jing kershan na ke Sarkar belayalam dak BJP ha ke Jylla Manipur dak ke baai daw halo ke jing bamhun ya ke jing bamla bantem ya ke jing akan ajai benriu bat namar ke jing hier arsut ha ke syongsuk syongsan kat banang mi kisngi. Wat laga seng NPP kemudian nyongut ki MLA ke laweng no ya ke jing kershan hendak ke Sarkar BJP ha ke Jylla Manipur kadang scam namar kadang yo ke jing kershan nag seng riulum banda ki MLA independent bekintop ya ke Naga People's Front kemudian sangut ki MLA MLA na JDU but laingut ki MLA independent. Kinoyalam jangkah Nyothrep Integrated Territorial Organization hakikat Pratrik Naiwieng arajar posau kala IT dekat jingtho syu menteri ketenat boarding ke Sarkar Jylla u Abu Tahir Mandal bandawa bagi Sarkar kadeben penseng sywa yak hukum ban penkiu yak baitang boarding haga Jylla Brockway. U Presiden jangka seng badan bok dekhar ulong bakaseng kala aipor haduk kala Pyrthei yak Sarkar ban AA halor kani lem komta kaseng kan mi syasurok rengkat bat kipat ba ban penlong gajing persya halo gajing penkiu yak baitang boarding. Kakin hon kinong wat RTI lani ki RTI activist ke Mosenram Community and Rural Development Block kelap bau MLA berim uba HM Shangpliang harengkat baru in charge ke Mosenram Block kelap pendan kam bakla ya ke skim SRWP jong ustam araja arpoar bat araja arpolai keblakot hadu shikrur apusan lang. Halo kini uba Rochester uladawa ya kini ketenat rekam berkedeban pak tokit mardor berkumjuru bandawa berdeban penpaino ya kini kepisa belasuse dak kepenan kambakla ya kabor. Kidekot Jonggo Village Defence Party mau kerwat ringkat bagi dekot keseng long kemi layok ban kurum sau berni kakiat bersih badaki spatli ki bilot kiat bean. Presiden Jonggo VDP uba Didi Thongni baru Chairman Jonggo Joint Action Committee on Anti-Social Elements uba Ferdinand Yau Penyau kilong bakin omsya dan lelei ruem ban penlong ya kesnang mau kerwan kumujaka dikiat dedrop ya khalai bat kue-kue ki kamsneo. Kahnyau trep Acik National Movement sengkeme kala kublai ya ke Sarkar India kubla penbet ban khot ya ke jingalang hanong bak Guwahati banyak penbet no ya upur usam barang sateng hapadeng ke Jylla Meghalaya bat Assam. Uba lam perang karbani ulaya thu bau Professor Rakesh Sinha uba dew MP ula kular haki bu unsa keren syaka Sarkar India halo kamat ILP kitin khasi bat garo bat kumjuru halo upur usam. Menteri ketenat jengok kai Pyrthei ke Sarkar Jylla uba polling do hakikat Pratrik Naiwieng arajar posau ula pensyai bakam dei setia ke kali jong ki pulit ki bapahara ya ke kali jong u
kat bagi dang don halenti benle syakata masa cherry blossom haboi rembong kebetenra ika thok keberanya ada usamla age rumbui kat hadu bunu samla ula klat no hasyan rengkan bakui pakasamla ke basyonglang haga ika thok kebala mensau Ubak polling do ul ongru bakumno kata kali ke basyong daki pulen ke besenra ni ki he ki han kan tenra ya ke thok haba ke jing theng kali ru kalong ke bashir khe kat hado bagi kali ke bemi na shillong ban lech boy rembong ki lahap ban chuyat ku mapar ki mata ki de khot jang ke HNYF riwar mi ni circle menta ka smi ka Pyrthei Naiwieng layo bat ki arngot ki khar Bangladesh kat bagi dang tmu bandung tu shanang ba shillong ling ba ka thain border pin orsla Kakum kedurki belapha duba Ronaldo Khongwer kumu presiden bulba tebor marbanyang kumu sekretari syakabati CTV leyat hu bayaki niki arngut makin thop yu wishen rang bakoi ke kenthei leyok banbat narum shnong pin orsla menta penginya phai syaki Khubor nakari Ka Manipur ka kinhon kinayalam riulom Indigenous Tribal Leaders Forum kalakam makinong thombor nagazai bendre ke bele persha klathang ki pratli ki yemane kuwe ke skol, kuwe ke petrol pump, perkat saul di giyeng jang riulum hajeri bam hakamis ngi sejan. Ka ITLF kala kintho ika jing bamla jang gibor pahra baniada yakini ki jing tei, wat habdeng ke hukum jang jing bishar, bahakli do na kebenta ka jing shingan jongki. Kila kedo bapalat laispat report li ki yemane kila syapin pra haga jing le zat bendru keberang yat Manipur. Kiseng Bhalang Meitei Hakacha District Jongka Assam kila penlong gajing ki hagas ngi ublei ben pendram gajing syak rabor bagajing syak penyap bashir kei jagin drungu ki kentei bagi kenna hake elaka Jirabam Jangka Manipur ya gajing ki lasdang da gajing nyat pat ba hagajing syai jangki mamati kum gajing buram mi ki bla syak penyap hading kata la perta da gajing perta bandawa ya kahong Kinoya ki klamaha bakin omnet shim yakimet yap nagatika hospital limda kem kloy kinong penyap priyo. Ka Mumbai Press Club kelather ting Rahul Gandhi halo gajing khot yakinong tho Khubor kumkim rao jingi trai jongki hagajing alang pat ba ha Amaravati Maharashtra. Gajing keren jong Gandhi kelakinno bagi nong tho Khubor kisha sinshar hakit trailat pasai Khubor bat ke sorkar besinshar. Naduk belas dang hau benai risau kumasau lak ngut ki kintei ki belah nyo post nam shaneng kila pendung kerteng na kabenta ka Ayushman V Bandana ka belat syaja saus pa ngut ki kintei kila dat ban yo jing sumar na kene ke skim layat hu katnak ka kakya ketika skim ke belas dang ru mindri rang ba do keri Narendra Modi hakar khandai trek urisau ka ayi kelat jing sumar klem jing seu na kabenta ki ru temen hak baga jing arab kerpang kelong sanlak hakashisnam Tangapo lai tayo pelat shipho lak ngut kiri orang ba kila pendung kerteng kinthop ya sau lak ngut ki kintei. Uwe noyo ki ubalatip kerteng kumuki atwa ba atwais nam karta ula sya siat yam hagajinya kenat hapdeng gibor pahra bagi pat bhor hajira ba Manipur hakamit sngi ublei. Ki pat bhor ki persya ijing sya rabor ba sya penyap jenggi nyongut ki kintei bagi kena hakat wei trek Naiwieng. Kinoya ki kila kenno bagi pulit bekerpang Jangka Manipur polis kila siat ya kipat ba hak ba uni usamlang layap berarngut ki wepat kila mensau. Kita kirunar kila penjulor ki mar ki mata kinthop ya ki office jangki sengsan Pyrthei bat ki yeng jangki noyalam. Menteri Kampok Yeng ka Karnataka uji Parameshwara ula penbena bagi Jylla kadang perking bha ya udrong ubladi kum ki chocolate bagi dawai kuli hai ki dukan dawai. Ula penting kena bala shim ya kisin jam ki beting banyele persya ya ketika kam haka bala kurup ya udrop basyong do da ki spak klur bala mudoi buan ki mukut doma Uparameshwara uloong bagi samla puli bari ki bedan kiti haka kam khayi drop ki syak be no haka bah nyo pho hadu praphongut ki lapha byang shala ki jong kiri kasorka kadang but din ru i dukan dia dawai bat aji mot berweng no iki license jeng itu ki bedi drop menta penginya phai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Kajing tu jangka chlorine gas na kubi ketrok kebla kela Hasha Reza country Isfahan hakari Iran kela penyap bi yakin ru phongut ki breu hak sngi ublei. Ketika semi trailer kebakit ya ki cylinder chlorine kela hakubi ke surok hapadeng sor kebla penlong ya gas banlai syaru. Kishipai jangka Sudan kela ya thu ba kela penyap ya shispa san phongut ki reu yale na ke rapid support forces hakajinya khun kebla ne arkenta Hajan El Fasher kanong ba jaga not Darfur.
Ka Sudanese Armed Forces kalau ong ba kala yok kurup yikat tu kat ni ki jakasa jeng ki RSF. Ka Sudan kalamat ya ke jeng kenat ke Pyrthei hapdeng sipai SAF bat RSF nadu bena yayong arajar polai hak bapalat apusawa ja praspa san pongot kilayam bat khasaw million ngot kila kala phetwen. Ka jeng her thma ling sun jeng ke Israel hamar Elias ke badai ke dong babon ki breu bha habeiron kelapin yap ya arngut ki breu bat arpu arngut kila mensaw. Lihat ho bagai jeng her thma kedai ke belatmu yo Mahmud Madi unang ilam ke Hezbollah Southern Front. Henry ampalak bantip ya ke kedan jong u. Ka jeng her thma kelakta ya kuwe ke dukan di electronics ke bedai jong u Henman jong Muhammad hakaba kelami ke jeng puluk ke Pyrthei. Kinong thep vote jong ke Gabon kela menjur da ke jimbun pa ya geriti sensyar ke betemai hakaba palat kenai puwe person kela kershan hak jeng thep vote hak sengi sejan. Keriti sensyar temai kebelah terwa dan kekinhuan sipai kebelah shim yang kebor sensyar haus nam beladam ka penkelai ke Gabon syagur kom sensyar presiden ke penduk no yang kebentaj menteri dang bakdo bat ka khanglat yang kebor jeng yeng dor bar thawa jong keri ya ka samai presiden ru on penjelan syaga news nam kebelah ban pentemai tang shisin haga jaga jong ki por mensyua ki besan nam klempon. Kishipaya dari jong ke Israel kilakam me ke jing kitkli halo ke jing hiar thma ling sun habeirun hakabala penyap yu Muhammad Afif beri chief propagandist berunang aiktin jong Hezbollah. Ka IDF klayat ho bau Afif udah unang tre barang ba badan benta hakabatmu ban penslur ki kam lekno jong Hezbollah persya ya ke Israel. Kisipai jangka South Korea kela pendam ya ke North Korea namar bakal pa palat hinyo hajar lagi belun bela pendam degi jabok jaban cha shiliang upur usam nadu benai jemang. Ki belun ki belas dang penher biang hagas ngining kong kadeng jing sange lakin thop ki kot link kedop ki bela thmu yu president ke South Korea bat ke kudam Jong U haga bakidan ki bela haplau ju president hau benai balada. Kino yalam stan Pyrthei bat kisipai jong ke Pakistan kidang bishar banyak biang ya ke jing day jong ki bat ke US hadi ke jing je jong ke kinhuan menteri du Presiden Donald Trump kini galapin mi ya ke jing snokya Islamabad kibla je da Trump nak bentagi kerdan bahakli do kikin thop yu Secretary of Defense State National Security Advisor bat uhe jong ke CIA kibajukin tho ya ke Pakistan hagi por bladab bat kibakam kershan ya ke India. Kiat puwengut ki menteri sarkar kelabam smai hakmat u presiden ke Sri Lanka u Anura Kumara di Naiwieng hagas ngining kong ha presidential secretariat. Ya kini ki menteri thamai lajit naka party National People's Power hadir mekla job hak election kebalong hakat Tarik u Naiwieng. U presiden di Naiwieng ula banjur bagi patba lajit ke jingkela bakin bishar ke National People's Power kat kong ke jing terikam jongka. Dikito kilong ki Khubor hakimat kimat Khubor.